Mga binati o mga minahal kong matalunod, ako manghinaot sa karong Pasko, malipayong Pasko o bulahang bagong tuig anatong tanan. Usa ka pamilya kita karong Pasko. Busa matalungnon, magtinabangay kita alang sa kalambuan sa atong lungsod. Magtinabangay kita alang sa turismo sa atong lungsod sa Matalom, ug magtinabangay kita alang sa kalambuan sa atong lungsod. Mayong gabi karon matalungnon, adlaw nga Martes nya mao ni atong himo guys, mao ni ang CDG nya man ang original pure sa kuha ni nga file nya ato na pong himuon ang duplicate para sa accounting file. Kaya matalungnon sugod kita ato gihapon ituan pwede akong i-file aron mas aron kung nakuhon lahi natin sa basta dito sa accounting guys, advanced trabaho para sa aron ugma din ako mabitin sa kuan lahi kasi hindi pwede nga kapagtambak kay namatay ang sa trabaho guys. Hindi ba kuan sila time is gold dito sa accounting kay dapat ganito advance sa trabaho guys. Kini atong gibuhat guys, tabang ni sa atong lungsod aron mas upside process niya makatabang ka sa atong kung aw-aw kanin yung matalungnon, we work together alang sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Kuan na guys, mas maayo siguro mag-teamwork ka bisag unsa nga kolor, basta mag-support lang ka sa administrasyon karon atong suportahan kanunay karon ugma sa mga panahon kay daghan man pag mahimo basta kuan maginabag na ita Matalom. Kuan na mas kuan o di ta sige kuan away kay ang pati ng sigaway pang talungan na tayo teamwork na panagiusa na di ba kung lahi ka nga planeta o kung nakasalahi nga grupo unsa man itong tumong sa kuan tumong sa manong kuan ka di ba kalambuan ato na lamang kuan suportahan ato administrasyon para daghan patag mahimo mas kuan ma-implement pa bang mga project o kuan di ka maging outay kay awa tayo mahimo na kay sa kuan sa usa ka nato na naadyo tayo nakay purpose na anong gihinot sa Ginoo. Ikaw nakay purpose siguro yung anak ka ngasay lalahi mong butag ka na pag-sipyo pero lalahi na gusto pero usala ka destination mo ang kalambuan sa lungsod sa Matalom. Hangyo lang na hangyo na ako din Matalom support kita sa administrasyon kanunay
alang sa kalambuan sa atong lungsod. Padayon sa paglambo matalo. God bless to all Matalunan.